clear to te chibai levek ole June ni som pasari khan Congress MLA singun lian chunga chu Court of Special Justice Evro Lupuya MJS District Court Aizolin Kawin ama hinu Secretariat District Court Aizola Island Noa Special Judge Nena Bel Adilangin Bel Pek ani Noa Longtlai bypass road Siam Thuboya Telvele Tlat Mai Longtlai bypass road Siam na tur sumti chingpen Thuboya Juni som pariat ni lai ni khan Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CM Lui Pathumte Special Court Prevention of Corruption Eka anin lan he Thuboi chui tu Anti-Corruption Bureau ACB chuan an chuina report charge sheet an thelwa LADC CM Lui Pathum singun lian chunga MLA Vizir Sanga MDC ni lai le VL Moka MDC ni lai te ming antar lang ani ACB hian hun engemaw chen an chui nuwa he Thuboya hian singun lian chunga Vizir Sanga le VL Moka te hi innam noya an ngaya charge sheet a midang ming tarlan ani lo me sang ni somni panga toplam khan kota charge sheet an theluta sarkar ukilte tanga thudon danin June som pariat khan singun lian chunga Vizir Sanga le VL Moka te hi special quota in lanin ACB charge sheet thelu chu lan anni July sang ni somni panga thlatop lama tangin po anni na hi ngai to tran ani don Vizir Sanga le VL Moka te chuan anticipatory bail anlak to wangin ashan pa bail an deal angai to lawa singun lian chunga chuan June som pasari thole ni khan bail deal velein a deal na special court chuan a phal saka talan to thin angin Longtlai bypass road Siam na tan hian kumsang ni som pathum kan DPR Siam ani a non lapsable central pool of resources atangin cheng vai bel chi som pakhat vel mo niin sum hi ti chingpen omnia hriat niin ACB in report atar langa chu an chuiji ani MPCC chuan Juni somni sang ni somni panga chun khan an office sign khom na hun an manga tu soi tu MPCC president Lalduhawman chuan ZPM in an tram manzo ring an amlo thu le kan Siam hlui le kamrula combination a that thu asoi Lalduhawman chuan MNF sarkar line tloka sumlut ti le kamrula ti LRM ti soin kan Siam hlui le kamrul combination kha sweet combination anti hial ani kan airport a kamrula na thopo kan Siam hlui khan inrinitin ayan puichin antia chuti chungchuan ani turang ani phalo le ati ZPMN chin sarkar alo piang le ti soin MPCC president chuan an campaign line til thatin reng mintiama VIP culture noibo te thlengin mintiam ma se an thu soi lo ang zelin an oma soi ngai lowin mipuin an ria kumsom panga dain kong kan siamang antia thakhat po dai lo kong an siam ti in tuilet nuwa kong chiat ber trum Mizoramin kanton mek thu asoi ani ZPM hian kan tiang anti lo 5 vek nia soin Lalduhawman chuan VIP culture ti bo restricted tender ti bo so thing le zo vek VOC in minister corruptor avengang ti te thil tam tak mintiam ani kha du se chuan ZPM hian thil tha ti theina hun an nei thabera mithiam te celebrity te le mi tha tak po an nei ma se tumna tak an nei lo bitren khat chuan an trampo an manzo an ring lo hial to ani tin asoi MPCC president chuan Congress sarkar lai khan NLP mangin mi puiten mal somna tam tak andong ti soin ezon na bul an tran na turte andonga rimna le muanna athlenga sarkar na thok thla amwanga ram then oma kan unau te thlengin an thla amwang thin chu mi puite tura ani mi puite po hian an ngai to chian ngai tin kan tura kan seng thina wangin
uluk taka kan ngai to angai thu asoi June ni somni sang ni somni panga chun khan Indian Road Congress Mid-Term Council honin khom MZU auditorium a buat sai chu Chief Minister Lalduhawman ahonga heta hian thu soin Chief Minister chuan Mizoram in airport pakhat le rail kong pakhat chau ala nei wangin kong pui hi kan ni tin chak lak na nar kanin nga na ani thu soin chuti line kan road density chu kilometer zabiela kilometer somli paruk point somthum pasari chau alani Indian ram kong pui density chorwal chu kilometer za som paruk par 100 square kilometer ani thung kan din mun alan hiam hle kong pui kan mo belna alasan zia chu khotian atang hian anlo le huan panna kong pui lai sak dil na hi alo lalu chur reng mai thingtlang kho mongping kan tiang chi an kho then om te ne na in kalpona lama mo po kan nga hle ati Mizoram chu furo tuidong tamram ani wangin National Highway te chu rigid pavement in Siam theizok ila adu thu soin Mizo Lalduhawman chuan a Siam naman alo sang deuh ani poin en kolzui naman atlem ve thunga atlo ani sumle pai sen so hi khwaria atlem zokang tin international ramri thui tak kan nei awangin kan National Highway te hi strategic rota puangila chakzokin na kan thok theanga kan ramta na tangkai zokin karing tin Mizoram National Highway en koldan thazok nia angai asoi Mizoram National Highway sial na thok tu ten leivung paina anman that tok lo thu le environment le lo nei tu ten antor na sat thu sein tu nuwa chuan thataka kalpui zel to turin acha kongpui siam thar ni si chema le lutuk fur khat po dai lawa siam ani thin chu ti bo kadu kongko lala tam lutuk chu angai mo om mun tam tak chu sumsen bel lutuk lawa ngil taka sial theinia ngai thu te kongpuin korte akanin korte a hum pipe da thaka achung chu leya no kha kongkama mun ma thar thatak tak siam bel le zel mai thain kasia atia har smol hatra point thu soin Mizoram hirmar moi tak ania mi puite po mo anoma sarkarin milodon sondana po kalom hle kongpui tha nei hi kanram ele bar masona nen ain zom tlata central sarkar hian angai poimo ma alana sain machop po anga hle thingtlang lama po malak na hi kan zo zel don ani kongpui tha le tlo kan nei theinan Indian Road Congress sian mo phorna poimo tak achel tin khovel ram dangtel phaka kan quality ti sana kan leilung sikle sa ram om dana zirzela man role design tra kan ngai to cho zel ngai thu asui India Road Congress si India rama engineer zong sarkar company le mimal noya thokle thoklo te po antel kimvek theina highway engineering a polian ber ania India rama road bridge le tunnel engineering kalpui dan tor standard tin reng duang tu ni in kumsang ka jakwa somthum palia din ania tun trum hi Mizoram in Indian Road Congress khompoi a thlen trum lin ani tun na hian Tbcc Enkawltu Zohminga chu advanced stage ni to real le thin cancer alo ve pallo maya zaimei ngam om lo khopin alo try dan man to sia tuna hian Apollo Hospital Kolkata Dr. Hoten ACANCER hi zaidam le mai thei an be se ve tlatawangin zai thei tur khopa fit thei be sein voin tang khan chemotherapy an tran arong a thei to kalo bol sak thin ama siam tu tidam tu pathian nena Mizo Christian tribal to phot chuan itong trai puyang u tin engineer ria ta changte chuan asoi zel na chuan nula pinkiral tele Tbcc victims haute khan Zohminga din mun hi kalau hriat ruk to awanga zim to chim chun zom ri lo kan i dante he isu hi ka zir chian deuh nu le Mizoram sarkar te central YMA le kawran hoten an boy pui chho serious dan kambuin Tbcc boina hian
a tha zawngin mitin te hom hrang Enkawltu te a nghawng mek tih hria ila Mizo Christian Tribal hisap tak poin pu Zohminga hi hetiang din hmun alo din taksia chuan tungemo han boy chung do bi kang le chuti ema diriam hi a phu bik lo nang le ke ve che chol hi chuan pathian ngaya enge kan ni bik le Mizo Christian Tribal theu tin asoi ani lom na tak mai thin lung a kanei hi Isua min pe kani lei lom na ya lom na ro pui va lom na in ka khati hallelujah amen hallelujah amen ka thin lung a lom na ri chu Tlat Mai ina pa chuan omal som na ni chuan muan na le lom na ina lo kha hallelujah amen dam lo da mun te ni si beng chena chi si lo ring deuh mai lal pa han fakki ka van chak em lali suan thamua na ka pe cheu keima thamua na ka pe cheu khoveli na pek angin ka pek lo cheu ti hi alo wahan takin alo varo pui em mishing dana chon cancer nat na vei kania ma se ka cancer nat na aya chak zok lal isu a hian hallelujah soi ngai na pok a telo varo pui em kanuna eng nat na zong te hira be no mani eng awanga lungai mel lan chuati te setana thil kumania ma se eng huna tak mai hian khovel eng kan ni na hi pathian mi te kan dang lam bik na hi lo lam thi kanau te u lo zam reng su Krista mel en tu ten sul na lau lo pang limina ama an fak fawanga ti kha in zawa in chibai kabuk mol seu lalpan mal lo so mol seu ro se lalpa ro pui be ro se